Bishop wa kanisa wa ABC Dr. Timothy Ndambuki ni wa makuli ya Kenya bindani yetolekelo nyuvani munene wa mwaka wa 2024 maikatate kusakwa siama sia kiuteti indi ni mailete usisi atongo ya lasio na matono kwete maendeleo kwimwene ndi aini na kavindani kale tongo esio dhaidhi na kuvingwa mwaka mweo wa kanisa wa ABC mukuni kaundini ya Masako. Ndambuki ni wa makani ya Kenya maikatate ukengwa ni ateti na mbesa mutu na leso Masakwe atongo alama tailite Karumunyoke na mauvo. Archbishop wa kanisa wa ABC Dr. Timothy Ndambuki ainena kavindani kala watongo esio dhaithi na kuvingwa mwako mweu wa kanisa wa ABC mukune ulawe wodini ya Mombuni ya Yuluva kauntini ya Masaku ni wawe takana Kenya ingi ni methito maikengwa ni ateti kwa kunewa mbesa leu na leso na mayulo kanani mailite kusakua ndongo isi kitumi kindu kila kitumite kundu kumweva andi ya Kenya kukosa maendeleo nundu wa kulea kusakua na ui atongo alama ilite sandwiche mwigate ya mundu na imokwa handu wewe ni utakula chayu ya ndasi moto maneni leto etikidie ka yukengana no utongo iwoiva siasa no uchanja oingi Ndambuki ni wa makuli ya Kenya mekatate kutumika na kana kusakua siama sia kiuteti inde masaluche na makithi wa mengu nuni kana kumanya ndongo ila sina mawoni na sitonya kumuthukuma mwene nthi undu vailite na kuete maendeleo ova mwana kutoa isia nambe nthi ya Kenya na thitu wailete kurani ekana ino wa siama ni vaira tongo ekana ino wa siama ni vaira okavinani kau Archbishop Ndambuki ni wombula kana Kenya ingi nimekumbilitwe ni uchanundu wa kutumia mbesa mbingi ova mwana kutamalio kumana nomo wa umeki vathukanyo alama mekumbilite na ni usio makasa kwa tongo yasio ni kana kumeta na kukitana na mathina tasu makukwata uiti atongo mamwitani masipitali mageba ndawa kwanza towa ugatondo toko wangieva towa uwo ndukatio utia misidi eko kwa wasia ukatia musuna ikini ukagea tosu madelo opened and dedicated within the year of the Lord. Ndili vote ya vilingi wa mauvo kumavaa Mombuni ya Yulu kauntini ya Masaku ni Karo wa Munyoki.